Tala for lava, le nei foi vaenga o telefou le si ufonga le lo mua. Ua tuina mai se whautuanga mo vaenga wha whai a to ai ma whai pule o le Parliamene o New Zealand. Ina ia toi sila to toa I whautuanga. E whaatau lea I saunoanga e whaia I leita ma le fia I isi tangata. E pei o nao fia I le suenga lea sa whaia. E winga I o sa whainga whaaterorisi ia sa halia li mai I Christchurch. O le vai asa o mawai, le asa atu uina mai ai le ripoti whai ua le komisio me tau tu la whono a New Zealand, le Law Commission, I ana suenga sa whaia e whaatatau I le whaawhita hauli, le e ta ua o le hate crime I te tonu o New Zealand. O lo o whaamawhaina mai ai le ripoti, le te tau lea o na sanga whaamalosi o le whainga o lo o whaafoina ai, ma pulea, ia lea I tu ainga o soli ngā tula whono I te tonu o le tunu. O le whaaringa lo ia mai le malo New Zealand, le ana ta uai, o lo avera na whaamua I le whaititia o la whainga o tangata ia fia, ma whaina I ni soli ngā tula whono whaapenei, mai manatu le whainga malo, o le ripoti o le komisi, wātangi ai, o lo o le lei I tula whono, mo le pui ai o ia I tu ainga o soli ngā tu la whono. Pei ta aina wha e lia mai le minsta o wha misnonga ia Paul Goldsmith, o le a sila do toa le malo I whautuanga umo o tu ina mai le lipoti e pei o na tau auina e le komisi o tu la whono. O lipatia mai le wha te tele pea o le wha whita hauli o le au o le wha soa tangata o lo maua le benefiti, ona o le taungata o le tau o le soifuanga. Mai o mai tauina ai o le tele o lātou nei, e siri atu ia tupe o lo lātou whaaluina, nai lo la whae o benefiti lātou te maua I le vai aso. Wai lo ai fōi o le tele o ia lātou nei, wā ngai e tala lātou kiwi seiva, e tau whiso swani ai lo lātou maftianga mo se taimi pupuu. O le lipoti le tamai nei e ta ua o le Voices Report, mai le whaalapo tonga e ta ua o le FinCap, lea e au fi ai le tele o whaalapo tonga fisoswani mo tangata lau tele, ai whaape ai ma le leina telefoni fisoswani e ngoa o le Money Talks Helpline. Wailo ai, na o atu lava I le tolu se fulu afe, ono se lau lima se fulu ma le whaa, le au whaia ni mata aupu sa fisoswani ia ia whaalapo tonga I le tausanga na tenei, lua afe lua se fulu ma le lima. O le vaenga tele lava o ia mata upu uma, o tangata ia soifua ma whaalango lango I le benefiti a wā le tausinga ma sani. Na iloa ai ia lātou wha maunga, o le au whainga tu whaatasi o ai tā lafua I lātou ia, na o I le iwa se lau tolu sifulu tolu miliona tā la, o se si itanga le se lau 2.10% I le tonu o tausanga I lima ua mawai atu nei. Sa manino a ia wha maunga, o le tangata e to tasi sa ia whaaruina la whainga e se lau mo le fitu tā la, mai le ta I se lau tā la uma o rātou tupe maua, o se senga maua e. O le winga moni o le tūlanga e umane le taimi na fisosoani a ia whaalapo tonga I tangata e to tasi e tu sa mo le awha o I lātou uma e se lau mo le fitu pasene e mau lunga ai a lātou tupe whaalu nei lo tupe lātou te mau I le vai aso mai le fisosoani po le benefiti le nei a le malo. O le sa whailo ai whala wai tele le manifesto o le parti o le Greens I le lātou whono wha le tausanga sa whaiei au kilani. Fast futolu I tu lau le umi o le manifesto lea a le Greens, o lo whaatulanga mai iai mata upu mati na e wa ave iai le whaamua, a wa le fina wina o le pālota o le tausanga le nei nua awhi luas furu ono. O lo awhi iai whainga whaawai whaapitoa e winga isuinga o le tau, o polokalame whaatemokrasi, le whengainga o le waitangi, a e whapea fōi ma ta upu tau I te tongi ma tupe maua tangata, a toa ai ma le tō mai whaate konolosi. Whaelo e stasi o taitai so whaatasi o le Greens o Marama Davidson e whapea,
O le lato manifesti, wow, fia iai mata opu o mana omio na whaia wawe iai se fuafuanga i le taimi nei, atoa Malaysi toru tausanga o luma nai nei. O le autu po le slogan, ua filifilia mo Ward Kalame whaatosina le Greens mo le palota, o le whaaupunga le ngana Peretania, for all of us, po o mo tātou uma. Ta o mai fo Estasio tai o le party, te mai tai pule ya Chloe Schwarbrick, o le nei autu e le ngata mo sui awai, ma te ngata uma e lango ina le Greens, ai whape ai fo mo isi te ngata uma o New Zealand. O le whaalawilo ai o le manifesti o le Greens, ua se so o malolato manatu, sa whaalawa i tele mai te ruai nei, e whapea e te tau na taofi mo le tausanga atoa, ia le fuafuanga le malo New Zealand, e whaatanga ina i le whaawaino ni no fuanga tūru tonu fau, mo whaamau maunga o le ata mai whaaforinga po le artificial intelligence, se ia mai au na fausia mua ni tūla fono e malu pui ai ia fuafuanga, mo le anga i luma. O le masino mati, lea na ave ai le malo New Zealand le whaatangana i le company mai Singapore, e ngoa o le data grid, e la tau te ati na ai se no fuanga tūru tonu o whaamau maunga o le AI i le tū malo Southland i se tau e tolu ma le awha piliona Tala. O le manatu le nei o le parti e le Greens e tusa o le mata opu e le talia e le li palemia i atu i sinave maulu matotua Christopher Luxon le na i ta ua o se manatu popo le vale ia langona o le Greens ona o le taofi o le palemia o ia i tu ainga o no whanga tūru tonu e te le ase fesoswani e maua moia i mo le tamau ainga o New Zealand. Peitai o le maua Chloe Schwarbrick o le Greens e pe ona sauna ai le lato fono i le la lao le AUT i Manukau, o no whanga tūru tonu nei, mo wha mau maunga o wha amtalanga e whaonga ai le ata mai wha folinga po o le AI, e le aini ngā ruenga mautu whai umi, e ono maua mai ai. Na amata mai le fiafi o le sanafi o na wha amamalu, i alapata i ngā pito maurulunga o le saunga le mū, i le maunga le Mount Maunga Nui, i na ua se so aini solo ele se tolu, i le tonu o se taimi e wha se fulu valu i tū la. Ua ono nei masina talu le solo ele tele, i le auwai maunga o le maunga, le ana tanu mi ai, i le no whanga e o le Mount Maunga Nui Holiday Park, ma malili wai i te ngata e to ono. Whailo mai le pule o ngā luenga la vea i le City Council a Tauranga o Charlie Rahiri, o lea ua si i le level 3 le maulunga o la pata inga o le saunga le mū i le vaenga tonu o lo o iai le solo, mai ua tāpuni ai mo fe malanga inga masani le awala o le Adams Avenue, i lalo i fo le maunga i le vale o le Pilot Bay, mo le whata milo po le roundabout i le Mount Maunganui Road. Ta ua mai le li ofisa tele lava i tūlanga o le solo ua mai to wina i le vaenga o le maunga lea na tūla i mai ai le solo tele mua ua wha au popo pe tusa o le luas fulu mita nga i atu i le salau mita i le ele male palapala ua solo ifo i le whaai unga o le vai aso whailo mai le pulenga o le Aotearoa le ngaru lue o insinia i le vaenga tonu o lo tūla i mai ai le whaafi tauli ma o ia ngā luenga e ono anuai male nei aso a toa. Whautua ina ai te ngāta o Tauranga ina ia tau mamau ese mai ma le vaenga o le maunga a o tāpuni ai le awala mo puipuinga o le saonga le mūlau tele. I le tūmano o Taranaki e sili atu le lima se fulu le a whaai o ni sala tau ta'wale na whaiai le leo i se lato Paul Kalame na tāo fiai te ngāta na awai ni whaatasinga na wha i pa wai ma wha fe e iafi o la tu ta'wale i le whai unga o le vai aso. To a wha awe ta'wale na tāo fi ai e leo, ai tolu ta'wale ma le wila afi e tāsi, na ave ai wha malosi o na o le ave ta'wale ma te utia. O ia tūlanga i tūsa o le lipoti e leo sa ali ni mai i le awala ingoa o le Plantation Road, wha pēr le awala au tū le Main Road, i le pōles, freile whapea i le pōles o to o nai. O te ngata e to whaiena tau fi ai e leo o mōlia i le whao o lima,
Whapea le awe ta male whaatamala a toa male umia o ni fuala au whaasaina. Mai o le atula ia i la tau iluma le whaamsinonga i le vae so nei. Ta o moi fo e leo e limas fruiva la whaio isi solitu la fono sa wha mawinai mai tangata na awai i a wha te singa. Tasi le ta vale e le sao o na wha maunga ai e hono la whaio isi ta vale nei loa o le toe saunga le mu o nei lunga o le tele. Whailo mo iai e le teita i le leo li tu malo Taranaki o Mark Miller o se whaano noanga tele ia tu langa le manuia ia ua ali mai o ia tu ainga o a mionga ma whainga i lunga o wala e lamatia hai le soifua ma le saonga le mu o isi tangata uma. I le lau mua i Wellington o lo ofia mawai e leo o lo ofia ngai ma suenga o se maliu o se tangata ia ni whaamtalanga e winga inisi sa ono wa ai ini ta avale se lua o lo o masalo mi ai lea whaalavelave. O le whaalavelave nei na mali waile tau le leengo ia Nathaniel Sturmey, Luas Furiwa tau sanga na matua, i se whale i le awala o le Malone Street i Lower Heart, i lea soiva o Aperila. Whailo mai e leo e iai ni tu si sai ua whaia, mo le tau fia mai ai o nisi o lo o masalo mi ai. Ta ua mai fwoi e le teita i leo o Jamie Woods, o tangata ia o lo anga i ai suenga e masani malato i loa le lei ia le tangata na maliwi le whaalavelave. Ai o lo ofia mau e le teimi nei e le au sue ia nisi whaamtalanga mai nisi sa ono wa ia se ta avale launu liuli o le tu ainga o le Nissan o le lua afe se fulu i le pitanu o ora lu i le po le so lulu la so valu leo Aperila whapea ma le waweao le stofi iwo o Aperila a toa ima le so sa se fulu lua o Aperila i nai. O leisi ta avale o lo ofia maua ai ni whaamtalanga i leo o se ta avale le tu ainga o le Audi A4 o le lua afe ma le fitu e lanu efu i le po le so lulu valu o Aperila ma le waweao le stofi iwo o Aperila i Waterloo. O lo o tala sanga mai ai leo i nisi sa ono wa ai ia ta vale i aso mo taimi o ta ua ina ia whaafso te iane le telefoni numera tasi o lima pe o le o valu o lima tasi. Ua fola mai e le partia le Act a whai e toi a fia i la tau i leisi whai ngā malo i so i nei New Zealand. O le ala tau una ia malosi le si tia, ma le wha au popoina leo le tasi le pasene i le tausanga. O vai ngā tupe mō ngā luenga whai, a le wha lapo tonga o le whamak, mai le tala o le tupe, a le mata ngā luenga le soifua maloloina. O le polisi le Act, mō le whina wina o le palota tele ia Novema, na whaalia e te tau na o atuai i le tausanga, e lua afe tolu, lua o tolu, wa si tia i le sifuru lua pasede le tausanga e tasi, le au whainga o le se leni mō ngā luenga whaia le whamak, ina ia tau tutusa ai ma Australia, ma tu la lata atuai, i le fua evelesi o tupe whaalu a tunuu o le OECD, i le whaatawina o waila au mō tonga fitinga whaafo mai. O le taimi nei e tusa e wha tesi ma le 1% o le tala o tu o le tupe le mtanga aluenga le soifua malaloina New Zealand. O lo whaalu i le tau o waila au mō tonga fitinga o ngase. O se a whainga e pa u mawalalo pe a whaatusa i le fua avelesi i atunu o le OECD le tusa e se fulu tolu tesi ma le 3%. O le taitai o le partia le actia David Seymour o lo o umia to finga wha amin star mo le whamak. O le whala woptonga lea le malo New Zealand o lo o whaatawina mai vaila au uma mo ngā luenga whaafo mai i le tonu o le tunu o. Sa ia ta ua o le sitia o le tasi le pasene o tupe whaanganga i le tausanga mo le whamak. O le a mawhaiaio na lātou whaatupeina le tau nisi vaila au o lo o mo'mia e te tau na aumaia mō ngase i le tonu o le atunu o. O le tala o le tupe a le malo mō le tausanga le nei, lua afe luas furono, sa si tia ai i le tasi ma le afa piliona tala. Ia le vai ngā tupe a toa na pāsi ai, mō le mtanga luenga o le soifua malo loina.
ai na wha ai lo mai e Sīmoa, e nā o le sifuru tolu ma le awha miliona Tala na wha matu atu mō ngā luenga whai e le whaalapo tonga le nei o le whamak. Ua whiliwhilia le li fo mai Pasifika, Sir Colin tuki tonga, e avea ma leisi peles tene soai o le whaalapo tonga le laulangi mo le mai o le tino puta. O le nei whaalapo tonga te le whaingoa ina o le World Obesity Federation, e whea ngai ma pol kalame ma tau mo whainga whaale wao ma lo, mo le tonga whitia o le mai o le tino puta, mo le tino lapoa, bo le obesity, ato ai ngase e le pipisi, ia ta ua o le non-communicable diseases. O se teimi mua le o tu lai mai eise tama whanau o le Pasifika, mo le tau aveina o le tofi tai o le nei whaalapo tonga le laulangi. O rona whiliwhili ai na whailo mai lea i le whontanga le vai asa na tenei a le ICO, le International Congress on Obesity, le nāno ai ia le tofinga le pelestene fau le o tu lai mai nei o le li i profesa ingo ia Bruno Halpern. A uma ia lona taimi i le tofinga ona solo ai atule ia o le li profesa New Zealand o Colin tuku i tonga. O le li fo mai le nei tuku i tonga o se fo mai Pasifika o tele tau sanga o ngalue i le mtanga luenga le soi fo malo lo ino New Zealand. A to ai fo i maisi tūlanga tofi whaale wā o malo. Mai o loa ve nei o ia, ma whaahuru lunga o le mtanga luenga tau le soifua māloroina lutele i le University o Aukilani. O tangata Pasifika, o nisi o tangata o le lalolangi e a fia ngō fia tele i le whaale tonu o le tino puta po o le obesity le mafua mai ai, pe mafua mai ono o le fesuia ingo mea tā mawha, ma le whaititia o awanoa e whaangaio iai le tino. Ua mauti noa fōi suenga le auata mo mai, o le tino puta, po o le obesity, o le mafuanga o tūle o whaamai au fia i le suka, ai mai se fōi le ngase o le whātu. I ta'alonga, wale ma whai ona tau wāle li o Hamish Kerr o New Zealand, i ta'alonga mālo le tau pulenga, ia ua whaanga solo nei le ai o Glasgow i si Kotilani, ona o le tūlanga ua whaamtalaina o le burnout, po ua le a to'otoalo na malosi. O le nei li o le siampini leo le Olimpeka, whapele laulangi, i le ta'alonga o le oso maulunga, le high jump, mai o se tasi sa whiliwhilie le au ta'alo e luas futasi la whaia New Zealand, mo ta'alonga a wheleti i Glasgow. O lo umia fo i Hamish Kerr, i le siampini a malo le taupulenga, i lana ta'alonga le nei o le oso maulunga. Peita i la o le o whailo mai nei, walo i o na whaamamunu mai o ia, e le tau wā ai ta'alonga ia malo le taupulenga, ona e le o ato o tolo na malo si, mai le tele o ta'alonga whaale wāo malo sa tau wā ai. O ta'alonga nei na amatalo i le sforeile, mai umaso mua e lua, ua whāpine a New Zealand ua mauai, mai i tu unga au e lua pine siliva, ma pine apa me mea e lua. I ta'alonga ne tipolo, e whainga tā leisi ta'alonga i le pulu o lo tau wai, i le au ne tipolo ta maita i New Zealand le Silver Ferns, le o le a whitawiai ma le au malo si a Jamaica. Na malo le Silver Ferns i lana ta'alonga mua, ma le au si Kotilani i ai e fitu se fulfā i le whā se fulfā. Ai o le au le nei a Jamaica, na malo i le pinesiliva i ta'alonga a le Commonwealth, ia sa whaia i Birmingham i le whātau sanga te luai, mai na whaia i nai le Silver Ferns i le ta'alonga mo le pine apa me mea, i isi ta'alonga sa whaia i le Gold Coast i Australia i le tausanga i lua awhi se fulu walu. O le ta'alonga mua la a Jamaica i Glasgow, na malo ai le au mai le atunu o Trinidad ma Tobago i ai e valus fultasi i le lua se fulu lua. O le ta'alonga ne tipolo i Glasgow e pe ona whaai lo mai, e na o le lua i au mai pulu te itasi e maua le awanoa e se e atuai i le vaenga le semi-final mo le sa i lio pine o ta'alonga nei i si Kotilani. I laka piliki na whaia ina le awali i le New Zealand Warriors i le lātou ta'alonga ma le Canterbury Bulldogs i le pō le astonai i Sydney.
O ai o lea tālonga se furu valu le Bulldogs I le ono a le Warriors. Ua pa ui whai I le tūlanga tolu le Warriors I le whaasalongo au o le taimunsanga I le taimi nei. Ai I le vaenga o te maitai na malo le Warriors I le latu tālonga ma le au o te maitai o le Parramatta Eels le fo isa whai ai Sydney I le Sun Nafi. O ai o lea tālonga I se furu wha le Warriors I le se furu lua a le Eels. O lona tolua I leo malo le au le nei te maitai o le Warriors mai e latu tālonga I wha o le taimunsanga o lo o whaanga solo I le taimi nei. Whaai unga le nao telefo